Yes, reka twongere tubasuhuze, twongere kandi tubifurize igicamunsi cyiza, igicamunsi rero cy'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official aho mutwumva muherereye. Tugarutse rero muri studio ikitaraganya agakubaga rwose nkuko mubyumva cyangwa se nkuko mubibona, tugarutse n'ubundi nk'ibisanzwe mu makuru ari update muri wa mwanya mukunda muri benshi cyane, umwanya no tugenda tubagezaho amakuru agezweho. Rero ingingo z'ingenzi tugiye kubagezaho cyangwa se z'amakuru tugiye kugenda tubagezaho, turaza kugaruka kuri press conference ikomeye cyane ikitaraganya iyi rero ishyirwaho na AFC M23 nkuko remaze gutangazwa n'umuvugizi wa AFC M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka, akarero rwose amaze kugaragaza ko mu kanya gato hagiye ko press conference. Iyi press conference rero igiye kuba ikaba ari press conference igiye kuvuga kuri byinshi bigiye bitandukanye, kuko ubu tuvugana barembejwe n'ibitero bikomeye cyane bari kugabwaho n'izi ngabo ziri kurwana ku butegetsi bwa Kinshasa, kandi bari baramaze kwemezanya rwose ko basinyanye icyitwa amahame ngenderwa rwose ndetse n'akitwa CCRF ko ntabwo bagomba kongera kuba barwana. Ariko kuva icyo gihe ibintu bimeze nabi cyane. Iyi press conference rero muyitege, turahababereye, turaza kugenda tubabwira kira kitu, video byose muraza kuba mubigezwaho. Turaza kugaruka rero birumvikana ni turaza kugaruka mu bice bigiye bitandukanye biri kuberamo imirwano, ari umuhaba muri Warikare mu gace bitaho ni Ihura kari kuberamo imirwano, tuze kugaruka muri Uvira naho ibintu byakomeye, tuze n'ubundi muri za Rucuro, ibice byose bikaba birimo kugenda byumvikanamo imirwano muri iki gicamunsi. Turimo turagenda tureba uburyo ki twakubita tubangura cyangwa se twakubita rwose twihutisha kugira ngo tubone ukuntu tuza kubakurikirana press conference. Niyo mpamvu tudatinze ni munyemerere ibindi byinshi tuze kubivuga. Vincent yamaze kubagera ku murongo wa telefone kugira ngo tubanze tubagezeho amwe makuru twabashe kuba tubategurira, hanyuma tubone kujya gukurikira iyi press conference iri buze gutangira ku isaha y'isa 10. Harabura iminota mike cyane n'igihe mwe mwamara no mwana mbona ikiganiro tayari twamaze kuba tunayinjiramo. So Vincent, wiriwe neza? Urimo urerekera nabyumvisha, urimo urerekera muri press conference? Ego aho baroretse bitangaje ko baravuga ku bintu bitandukanye cyane cyane ibiri kuvugwa. Urabizi nta kintu kiri kuvugwa sibye kuba koalition ya Kinshasa ibatera buri munsi ikoresheje drone mu bice bitandukanye za Warikare, za Masisi, za Warungu, za Mwenga no mu bindi bice bitandukanye. Reka rero tubanze twapudetinga abantu uko ibintu bimeze n'ubundi muri ibyo bice n'ubundi biri buze kugarukwaho biri kuberamo imirwano. Reka tuhite twanzika tubigarukeho, hanyuma rero sasa ukomeze utawanyike cyangwa se ukomeze usimbuke rwose ugereyo ukomeze kudukurikiranira, dore ko rwose twe cyangwa se nge ntabashe kuba mpari ndibuze kwa ngenda mpuzahuza iby'ikoranabuhanga. Vise duhera muri Warikare mu gace bita Ihura, biravuga ko na n'ubu ibitero bimeze nabi cyane. Ubanza ibi byose ari byo bitumye umako ya gatatu ifata icyemezo cyo kuvuga ko tayari igomba gukora icyitwa press conference. Nibyo nk'uko bivuga mu matangazo twagiye tubona mu bihe bitandukanye, yaba ari ayatangwaga na M23 yaba ari avugwa n'uruhande rwa leta. Yego bagaragaza yuko guhera mu masaha ya 5 mu gace ka Ihura ni muri territoire ya Warikare nk'uko babivuze, hari hari imirwano hagati y'abazanye na M23 muri groupement ya Simba. Yego ibyo rero amakuru tugenda tubona atandukanye nuko yahereye cyane mu bya Kabila Ngiriro, aho bazanywa M23 basakiranye nabo muri Wazalendo, hakumvikana intwaro zikomeye ku mpande zombi nk'uko abaturage babitangaza. No kugeza ubu niba biri gusakirana Vise, abaturage bimeze bite? Ese ni uruhe ruhande rwa bashe gufotora urundi?
amakuru dufite avuga yuko Wazalendo yashotoye M23 ku birindiro byabo. Abaturage rero nibyo nk'uko bizi bisanzwe iyo babonye ibintu nk'ibi bibaye, abatuye muri za Karonge, za Mahenge, za Karembe ndetse n'uduce twa Katobi baba bahuye n'ingorane kuko abenshi ariho bahungira. Yego, amakuru ambwira yuko ariho abenshi bahungiye kugira ngo barebe yuko bakiza amagara yabo. Aha, ndumva ibintu bimeze nabi cyane. Reka rero Vincent twongere tusimbukire no muri za Uvira. Amakuru aravuga ko FARDC yasenye inkambi ya Wazalendo. Iyi nkambi se yayisenye bigenze bite, byari bitewe n'iki? Reka rero nabyo tubigeze kuba dukurikiye. Iyi nkambi ntabwo wayisenye ku bwumvikane ahubwo wayisenye kubera yuko barwanaga impande zombi. Tuzi yuko FARDC na Wazalendo kenshi na kenshi bakunda gusubiranamo mwa bino bice by'umujyi wa Uvira ndetse n'ibindi bice aho bapfa ubuyobozi. Ugasanga Wazalendo ivuga yuko ari akwiye kubiyobora, ugasanga FARDC ati ni twebwe igisirikare cy'igihugu nitwe dukwiye kuba dufite inshingano. Kuko rero kenshi na kenshi bageraho bakarasana. Nako byagenze mu bice bya Irungenge, noneho bararasana biturutse ku Wazalendo umukoroni w'utoporokrame bita Rufu. Ku isoko nita rya Rugenge noneho ntirumvikana na FARDC yari mwa bino bice bya Rugenge nabo batangira kurasana. Aha muri komini ya Kavimvira hafi n'umupaka w'Uburundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko n'amakuru akavuga ko uwo bita Matikiri Imango Marite uhagarariye Perezida mwa kano gace avuga yuko byarangiye nyine igisirikare cya Kongo kirashe iyo position y'Abazalendo, noneho kirayisenya ku buryo cyayitwitse. Abazalendo barirukanka ariko ntabwo yari yabasha kuvuga nyirizina aba bakomerekeye muri imirwano hagati y'izi mpande zombi. Aha, imirwano yo rwose ndabona ikomeje kugenda iba imirwano, kuko n'ubundi ndabona muri Warikare imirwano ngo ikaze yubuye mu gace bita ngo ni Busika hagati n'ubundi ya FARDC ndetse na M23. Nyuma rero yuko twe tumaze kugeza kwa dukurikiye iyabereye ahitwa ngo ni Ihura, urumva ko nano mu gace ka Gasika naho imirwano yaciye ibintu. Vincent, imirwano yo ntabwo wavuga yuko mwa bino bice birimo M23 n'ibirimo leta izahagarara kubera ko ubona leta idakeneye guhagarika ibyo kurwana. Ubona ko amanywa n'ijoro, umugoroba, igitondo, igihe cyose kuba yabona izi ntwaro zikomeye z'indege irasa ibitero bitandukanye mu bice bikontororwa na M23. Nabyo byabaye rero mwa kano gace ka Busika, aho igisirikare cya leta gikoresheje indege cyaharapye ku buryo bukomeye cyane. Aka gace ni agace kegeraho itaza Kashebere ndetse n'aho bita Ruberiki. Rero ikaba yabikoze mu by'ukuri ubona ko ibigambiriye igira ngo isenye ibirindiro bya M23 byegereye mwa bino bice bya Busika na Burirwa. Ariko amakuru twabashe kubona nuko M23 yabashe kwihagararaho maze ikagira izimya mu bihe bitandukanye. Aha, ibintu ntabwo byoroshye rwose, habe n'akana gato reka da. Rero ntabwo byoroshye rwose, ndabona bikomeje kugenda biba bibi cyane. Rucuro se bimeze bite Vice? Rucuro naho ntabwo wavuga ko ibintu bimeze neza kubera ko abantu batandukanye bari batubwira ko hakiri ibibazo bikomeye naho. Kubera yuko baravuga ko hari umwe mu baturage wahaguye mu gihe M23 ndetse na Wazalendo basubiranagamo, abandi benshi bagakomereka mu bice bya Kiwanja. Aho ubundi Wazalendo yadabye ibitero kuba ubanyi ba M23 bahere mwa kino gice cya Kiwanja. Nabonaga rimwe na rimwe Abazalendo banibera yuko ngo bamaze kuhafata. Ariko ni bya bindi byabo nyine byo kwivuga. Ni imirwano yahereye mu gace bita Mabungo ejo yakomeza no mu iki gitondo n'ubundi yakomeza no mu masaha hafi ya saa 5. Utubanza ubundi tambwa igice kirimo Abazalendo benshi bashyigikiwe na FARDC, ariko baba FARDC bagiye bambura imyenda bakambara imyenda ya siporo. N'ubundi baracyari mwa bino bice bafasha ababene babo Wazalendo guhangana na M23. Amakuru rero bavuga ko hari umuturage wari uri mu bice bya Kiwanja ariko ku nkengero aza kuraswa
ariko ntabwo bavuga izina uwamurashe niba ari amasasu yaturutse ku ruhande rwa M23 cyangwa se niba ari amasasu yaraturutse ku ruhande rwa Wazalendo. Uwo ngo barapfa ariko n'abandi batagira umubare barakomera. Yes, Vise tureka turimo turagenda dukubita tumangura. Reka tugaruke muri Fizi naho rero biravuga ko ngo Wazalendo zishe umuofisiye wo mu gisirikare cya FARDC. Nibyo muri Fizi amakuru twabonye nuko Wazalendo bishe umwe mu ofisiye ba FARDC. Yafatwe baramwica bamaze kumukubita no kumubaza ibibazo byinshi ariko byerekeranye n'uburyo amafaranga bagenerwa batayabagezaho. Biza kurangira rero akubiswe aricwa. Twari twabonye na video ya bamwe mu Wazalendo bafatwe na FARDC bari gukubitwa babazwa waba wabatumye kwica uwo mu ofisiye, bakavuga ati twebwe ntawe n'ukubera yuko bari batubaniye nabo. Yes, hanyuma service tusimuke ahantu bita Benimu na yewe na Rubero, amakuru aravuga ko ngo guverinoma yabaye ihagaritse ikorwa ryo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze rero mu mitwe yitwaje intwaro. Ese niba yabihagurutse aba barajyahe barakomeza babe mu mitwe biragenda bite? Tubwira ayo makuru. Ntabwo bavuga ko barakomeza kuba amaboko wasanga inda barakomeza gukorana akaba ariyo mpamvu yabihagaritse, ariko babikurikirana hafi bavuga yuko ari impamvu yuko nta mafaranga hari yo kubikora cyane cyane kuko ibi ni ibikorwa byasabaga amafaranga atari make. N'ubwo buryo rero babonaga yuko nta mafaranga ahari kuko nta budget amenshi yajya mu izi ntambara zidafite igisobanuro, bakaba barahitamo rero kuba bayihagaritse kugira ngo banze bashake ubushobozi yaba ari ayo guhemba abakozi yaba ari ayo gukora ibikorwa bindi bitandukanye kugira ngo iyi demobilisation nyine biyemeje ibashe gushoboka. Abayobozi batandukanye rero bari muri bino bice nk'uwitwa Mariki Dogo Mutsuva avuga yuko hashyizwe amezi agera muri 36 n'ubundi abakozi badahembwa. Uko kudahembwa kw'abo bakozi rero bakora muri kino kigo cya PDDS bavuga yuko ari intangaro n'ubundi yo kuba hahagarikwa ibikorwa bya demobilisation. Uwitwa Depite Sostene Mahombe Katsongo nawe muri Teritwari ya Rubero avuga yuko abanga bakozi bagakwiye kubanza guhembwa noneho hakabona gukorwa demobilisation ku buryo n'abayikora nabo bafite izo nshingano baba banezerewe. Visa ndi makuru ndabona biravuga ko mu gihugu cy'u Burundi ng'abasirikare bavuye muri Somalia mu by'ukuri ntabwo bimeze neza cyane kuko ngo bafunzwe bazizwa kwishyurwa imishahara yabo. Nibyo amakuru adushyikira nuko avuga ko hari abasirikare bari mu gihano ariko kubera yuko bishyuje imishahara yabo abasirikare bahora ubundi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko baravuye muri Somalia. Urabizi yuko niyo nkuru twigeze tuyivuga ko hari abavuye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro muri Somalia noneho bakajyanwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yego, bataritse rero bajyanwe mu nkambi bita Muzinda. Bamaze kujyanwa muri Muzinda noneho baravuga bati nimutwicira amafaranga ati mutari mwaratwishyuye igihe twabaga mu butumwa muri Somalia. Amakuru atugera nuko inama yakozwe na Generali Prime Niyongabo yagiye aho bita Murambya nabo batishyuye yababujije kubivuga, noneho barabivuga babivuze none ubu barafunzwe kubera ko babitangaje kandi yari yababujije. Ese ubwo Vise ko ubwo kuba bafunzwe ubwo bivuze ngo amafaranga nta no bateze kuba? Birashoboka yuko bashobora kutayabara bakomeje kuyibafunga bakagira ubwoba noneho ntibishyuze, ariko hari igihe bishobora kuba byanagera kuri perezida wabo akazipfa gasona akaba yayabaha. Aha, biragoye rwose wasanga bari kuyakoresha mu zindi budget cyangwa se mu zindi gahunda. Reka twikomereze n'andi makuru Vincent kugira ngo dukubite tubangura dukomeze n'izindi gahunda. Dusimbukire rero hano muri Tanzania aho ngo bivugwa rwose ko undi muyobozi muri Chadema yafunzwe. Nibyo umunyapolitiki ukomeye utavuganwa n'ubutegetsi nawe yafunzwe ni
witwa John Cheche yego yafungiwe nyuma y'uko ubundi urabizi yuko yari yafungiwe n'ejo bundi muri Kenya igihe yajyaga gushyingura Raila Odinga ariko bakanga ko ajyayo noneho bakamutwara ku ngufu abanyakenya noneho akaza kugaruka noneho bamufunga bamucinga ibyaha bitandukanye bavuga yuko arimo ahungabanya amatora ndetse n'ibindi byinshi. Asanze rero mugenzi wiwe bita Tundurusu niwe uyoborera ishyaka ubundi akaba visi perezida amutanze n'ubundi muri gereza aburana. Ababizi yuko bamufunze bamushinja ibyaha bifitanye isano n'ubugambanyi ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Yes, tugarutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo hatewe indi ntambwe yo gusenya umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Iyi ntambwe yatewe bite Vincent? Nibyo u Rwanda ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kwibuka byateye intambwe igana ku gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku Rwanda. Yego. Ni byabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabitangaje avuga yuko yahuje u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo intumwa zabo mu cyumweru gishize none batemeranya ku ngamba ndetse n'uburyo bazajya basangira amakuru mu gusenya FDLR noneho n'u Rwanda narwo rugakuraho ingamba zabo z'ubwirinzi nk'uko byatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitangajwe na Mossad Bureau mu itangazo yashyize ahagaragara mu masaha ya saa sita ku rubuga rwe rwa X. Aha, dukomeze rero tusimbukiye muri USA bihagaze bite Vice? USA nuko umujyanama wa President Trump mu byerekeranye n'imyemerere cyangwa iyobokamana witwa Pastor Paul White agiye kugira uruzinduko mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari biri mu Rwanda no Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zambia seho ngo byifashe bite? Namibia uko byifashe nuko Perezida Hikirema hari abashakaga kumuroga rero babiri bahitwaje ngo igisere badafite n'ibindi bintu tutamenya bafashwe barafungwa bakatirwa buri wese imyaka 2. Vice reka tukurekure rero ukomeze ujya muri press conference kugira ngo wicare mu bimbere ndetse kamera uzitere mu bimbere kugira ngo tube tugenda rwose dukontorora. Ntabwo natwe ko tubikurikire n'abaduteze mbi baraza kubyumva uko byagenze nta kibacika byose barabyumva. Sawa. Yes, ni Vincent rero twari turi ku murongo wa telefone tugenda tuganira tureba byinshi bigiye bitandukanye gusa ariko murumva ko ibintu byakaze ni press conference navuga rero igiye kuba iyi press conference ikaba igiye kuvugirwamo byinshi bigiye bitandukanye cyane ariko igiye kugaruka kuri ibi bitero izi ngabo za Kinshasa ziri gukomeza kugenda zigaba mu bice bituwe n'abaturage ibikorwa remezo biri gusenywa noneho hakaba runo ruganda iyi ndege rwitwa ngo ni twangiza iyi ndege cyangwa se drone yarashe uruganda rwababaje cyane M23 byo ku rwego rwo hejuru kuko rwose byagaragaye ko hari n'amatanke ya za Karebira yarahari kandi murabizi ko igitoro rwose muri iki gihe nta kiriho ubwo rero urumva ko ni ibihombo bikomeye cyane ku binyabiziga biri muri biriya bice kandi abaturage bari barimo kwikomereza imirimo yabo bisanzwe urumva babavukije ni donc ibyo bakoze ni nko kubicisha inzara ni nka kwakunda ubona n'ifaranga basa n'abari borotse nyine kugira ngo habeho ikibazo cy'inzara mu bice iyi M23 irimo kugenda igenzura. Navuga rero ko ibi byose nibikorwa twavuga ko M23 itishime n'aka na gato ari nayo mpamvu yahise itegura ikintu cyitwa press conference yo ku rwego rwo hejuru. Ubwo rero nkaba nakubwira ko rwose tugiye kumva byinshi bigiye bitandukanye aho cyane ariko biri buze kugenda bigaruka muri izi ndege cyangwa se muri izi drone zikomeje kugenda zirasa. Hari amakuru nahoze mbona kuri rezo sosiyo harimo kugenda cyara agaragaza ko M23 cyangwa se twirwaneho ishobora kuba yatatswe muri za Mikenke gusa ariko mugenzi wacu uri muri biriya bice ntago turamufatisha neza. Igihe rero tubibuze kumufatishiriza wumve ko rwose turaza kugenda tumenya cyangwa se tubona amakuru yose tukaza kuyabagezaho mu yandi masaha ari imbere
aho ibintu biri buze kuba bimeze neza cyane 5 kuri kagenzi kako. Hanyuma rero reka duhinire ahangaha amakuru yacu dukomeze dukurikirane press conference ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye hirya no hino kugira ngo tuze kugenda tubagezaho andi makuru ari buze kuba rero agezwe mu yandi masaha ari imbere. Mukomeze murogerwe na gahunda za Eugene Official, turabakunda cyane kandi tubifurije gukomeza gutera imbere. Ciao.